Inkuru igezweho ni inkuru ikomeye cyane, inkuru iri kuvugwa ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse ku mirongo y'imbere ku rugamba aho M23 ikomeje kwesurana n'izi ngabo z'u Burundi. Amakuru atugiraho none na amakuru yemeza neza ko AFC M23 yongeye gutanga isomo rikomeye cyane. Ni igisirikare cy'u Burundi noneho abasoda bacyo basa naho bamaze kugenda bashirira muri iyi mirwano aho bagiye besurwa ndetse bakaza kugenda bakubitirwa mu bice bitandukanye. Noneho hagaragaye abenda kuba basaza. Namakuru avuga ko M23 yaje kureba abasaza b'igisirikare cy'u Burundi bari bakizwe ku mirongo y'imbere ku gahato ndetse aho bigaragara nkaho bari bazanywe mu mirongo y'imbere ku rugamba bakuwe mu gisoda cy'u Burundi. Biravugwa neza ko abasaza bashobora kuba bari barageze mu zabukuru ndetse barahawe ikiruhuko cy'izabukuru n'igisoda cy'u Burundi FDNB, nyamara bakaza kuba barahamagajwe kugira ngo bongere koherezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, nyamara bikorwa aba batabizi n'imiryango yabo itabizi. Bahamagajwe na perezida y'igihugu cy'u Burundi generali akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga w'izi ngabo, ariko kandi ntabwo yabyumvikanyeho n'umugaba mukuru w'ingabo generali Prime Niyongabo. Abasaza bari barasezerewe mu gisirikare bitewe n'izabukuru bongeye guhamagazwa ndetse babwirwa neza ko igihugu kibakeneye. Aba rero basezeye imiryango yabo batazi ikigiye gukurikiraho kuko bumvaga neza ko bashobora kuba bagiye gushingirwa nk'ikigo cyabo kibitaho ndetse bakaza guhabwa ibindi by'ingenzi. Baje guhabwa imbunda n'amasasu bongera kujyanwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Inkuru ziravuga neza ko atari bonyine gusa bari kumwe n'abandi basore bari bagifite amaraso mashya, ariko kandi aba basaza ndetse bisa nkaho bazavuma perezida y'igihugu cy'u Burundi bitewe n'icyo yamaze kubajyanamo. Aba basirikare bafatiwe ku rugamba ndetse kubareba benshi bavuze neza ko ari ibintu biteye agahinda kureba aba basaza, kureba uru rubyiruko, kureba izi ngabo z'u Burundi zikomeje kugenda zitikirira kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru agezweho aremeza neza ko aba bafatiwe hariya neza hafi na Plaine d'Orzizi, kuko amakuru agaragaza neza ko bari bateguye igitero gikomeye cyane, ariko ntabwo cyari igitero cy'abasaza, no kuvuga ngo bari abasirikare nyine b'ingabo z'u Burundi nk'uko ibitero bisanzwe bikora, bari gufatikanya n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ariko ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi hagaragayemo aba basaza bakuru nk'uko amakuru avuga neza ko bamaze no gufatirwa kuri uru rugamba. Inkuru ziravuga neza ko M23 mu gihe yaba ibashije kubereka nk'itangazamakuru, abantu benshi cyane bashobora kuza kuzenga amarira mu maso, kuza kubona umutwaro uremereye cyane perezida w'igihugu cy'u Burundi ari kugenda akorera izi ngabo ze. Amakuru aragaragaza neza ko kandi iki gisoda cy'u Burundi gikomeje kugenda gikubitirwa mu bice bitandukanye. Ubu rero aba basirikare bafashwe biravugwa neza ko ari abasirikare benshi cyane bashobora kuba bagera mu mubare munini nk'uko byatangajwe, ariko icyatunguye benshi nuko yiganjemo abafite imyaka yisumbuye hejuru batakabaye bakigaragara muri iki gisirikare. Igisirikare cya Kongo nicyo cyagiye gikunda kugaragaramo abasaza, ariko benshi bakavuga neza ko uretse ubuzima twavuga nkaho ari ubuzima bubi ndetse n'imyaka iba atari myinshi cyane, ariko bitewe kuba no kunywa urumogi, ibiyobyabwenge biremereye cyane, ariyo mpamvu abasirikare ba Kongo abenshi baba bagaragara nkaho bashaje, nkaho badafite imbaraga, nkaho batari sereye cyane. None u Burundi busa nabwo n'ubwamaze gufata abasaza bagiye bagira inama igisirikare cy'u Burundi ndetse bagiye bagerageza kurwanira igisoda cy'u Burundi FDNB, bajyanwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bisa nkaho abasirikare batangiye kuba bake, batangiye kubura, batangiye kugabanuka ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi kugira ngo bakomeze kuronka izi zahabu ndetse n'aya madolari nyine. Niyo mpamvu bisa nkaho perezida y'igihugu cy'u Burundi yongeye gufata abasirikare barimo abakuze cyane akaza kubohereza. Bivugwa neza ko biganjemo n'abari barasezerewe muri iki gisirikare kujyanwa hano. Rero nta mahitamo bari bafite, ari nayo mpamvu byabagoye cyane ndetse biza kurangira bacakiwe n'intare za Sarambwe. Harakurikiraho ikima M23 mu gitero gikomeye cyane, dore ko ari nayo yari yatewe ndetse ibirindiro byayo bagira ngo baze kubibombarira ku buryo bukomeye cyane. Byaje kurangiriza intare za Sarambwe zihagaje mu birindiro ndetse ziza kubereka neza ko zitavugirwamo. Kurasana gukomeye cyane hagati y'izi ngabo za M23 ndetse n'izi ngabo z'abarundi, ariko utumva ngo bari abasaza wumve ngo bari bonyine, bari kumwe n'ingabo za leta ya Kongo n'izindi ngabo z'abarundi zisanzwe kuri ubutaka. Barasanye karava ndetse biza kurangira nyine AFC M23 ari ibashije gutsinda izi
n'izi ngabo nk'uko ibimenyetso byagiye bibigaragaza. Inkuru rero tugira iravuga neza ko kugeza kuri ubu ngubu M23 yatakarije umusirikare umwe wenyine muri iyi mirwano mu gihe abarundi bahatakarije abasirikare batabarika. Inkuru kandi zikavuga neza ko iki gisirikare cya M23 cyabashije kugera ku ntego yo gufata aba basirikare biganjemo abakuru kuko basaga n'abari bananiwe nyuma y'uko M23 yabahindukiranye itangira kubasheringaho biza kuba ngombwa ko bakora wizdoro bakirukanka amasigamana ndetse n'intwaro ku rutugu. Aba biganjemo abakuru ntabwo babashije gufashwa n'aba bakiri bato ngo baze gukurwa ku kibuga cyangwa se baze gukurwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Byarangiye bamanitse amaboko bacakirwa na M23. Kubona aba basaza bazenga amarira mu maso basa naho bazanywe mu bintu batazi, mu bintu batiteguye ndetse badafitiye ubushobozi, byateye benshi cyane ikiniga bongera kuvuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi aba basaza nyamara bizarangira bamuvumye kuko bisa nkaho yongeye gukora honte cyangwa se skandali ibara rikomeye cyane nk'uko byagiye bigaragazwa. Ibice bitandukanye byose bisa nkaho byamaze kugenda bihaguruka, yaba bari ku butaka bw'u Burundi nk'uko bitangazwa babuze bamwe mu miryango yabo babwirwa neza ko hari ibyo bagiyemo by'akazi, dore ko aba basirikare kandi ubwo ni ukuvuga ngo ni benshi n'abahoze ari abasirikare bajyanwe muri iyi mirwano mu buryo budafututse kuko bisa nkaho iki gisirikare cy'u Burundi cyabajyanye badasezeye n'imiryango yabo. Bivuze neza ko nuwagwa kuri ubu butaka baza kubwira umuryango we ko bamubuze nk'uko basanzwe babivuga, babwira abafite imiryango ikomeje gutikirira kuri ubu butaka bwa Kongo ko ubwo ngubwo uko ibintu bimeze abasirikare bagwa ku rugamba babeshyerwa ko baturutse ndetse bikaza kugenda bigera mu miryango yabo, nyamara hamaze kumenyekana amakuru y'uko aba basirikare baba baramaze no kwicwa, ibintu benshi cyane bavuga neza ko biteye agahinda. N'inkuru zikomeje kugenda zivugwa, abasirikare b'u Burundi kuri ubu ngubu basa n'abamaze kwifata amapfubyi, basa naho batagishoboye kwihangana ababibona bakiri ku butaka bwa Kongo ndetse basa naho bacitse intege. Abakiri ku butaka bw'u Burundi nabo baba bafite igitutu n'ubwo babivugwa neza ko abafite ubwoba bwo kuzanwa muri iyi mirwano ahaturutse no guterana amagambo no kutumvikana hagati y'abakomeye muri iki gisirikare. Perezida w'igihugu cy'u Burundi akomeje kudashimwa n'abo bayoborana inzego za gisirikare, nyamara niyo mpamvu benshi bakomeje kugenda bavuga neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye bizarangira atembagajwe ku butegetsi nk'uko nawe ajya bivuga ko hari abo bayoborana batamwumva kuko akomeje gukora amakosa nkana, ndetse bikagaragaza neza ko abasirikare b'u Burundi basa naho bajyanywe muri iyi ntambara ku gahato ku mbaraga kuko nta mahitamo, oda ni oda. Ubwoba bukomeye cyane, benshi baravuga neza ko ubu tuvugana ari umunota wa 28 iki kibuga cy'indege kidakontororwa n'abasanzwe bagikontororwa. Bisa nkaho systeme zinjiriwe iki kibuga cy'indege nta ndege kugeza kuri ubu ngubu muri iyi minota ishobora kuza kuhagwa, ndetse bamaze gutanga warning ndetse ku ndege zagombaga kuza kuhagwa bamaze kumenyeshwa neza ko atari bo bari gukontorora iki kibuga ndetse ko systeme zavuyeho. Ninde wongeye kwinjirira amabanga y'ikibuga cy'indege? Ese bigenze bite? Nubwo babukomeye cyane i Bujumbura, benshi baravuga neza ko intare za Sarambwe zabigizemo uruhare kuko bivugwa neza ko intwaro ziza ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ziba ziri buze gukoreshwa ku butaka bwa Kongo zikoreshwa n'izi ngabo ziri gufashwa n'igihugu cy'u Bubiligi. Aha rero M23 benshi ntabwo barasobanukirwa uko ikoresha ndetse nuko yinjirira izi systeme. M23 ifite abayiti bakomeye cyane ku buryo ishobora kuba yagira kuri uru rwego cyangwa se ikorana na bamwe mu bakora kuri iki kibuga mu rwego rwo kugira ngo ize kugenda ishyiraho izi ngamba zisa naho ari z'ubwirinzi. Izi ndege zagombaga kuzana intwaro ntabwo zishobora kuhagera mu gihe hari ibibazo bya hato na hato, ndetse bavuga neza ko iki gisirikare cya M23 aricyo kiba cyashyizemo akaboko, ariko nubwo badasobanura neza uko bikorwa. Inkuru ziravuga neza ko abagenzi benshi ku kibuga cy'indege cya Bujumbura bahawe igice bazajya bakoresha, ikindi gice kimera nk'igihinduwe igice cya gisirikare. Iby'abaturage benshi cyane batanishimiye bavuga neza ko iki kibuga cy'indege kuhagira serivisi zabaye mbi cyane, ndetse bisa nkaho haba hari n'umuvundo ukomeye cyane bitewe n'ibikoresho bya gisirikare byagiye bihashyirwa, ndetse ibindi byagiye bijyanwa mu bice bitandukanye ari nabyo byagiye bitwikwa mu bitero bitandukanye twagiye tubabwira. Amakuru rero aravuga neza ko systeme z'ikibuga cy'indege zavuyeho, sibo bari kuzikontorora, abasanzwe bazikontorora
biravugwa neza ko kandi amabanga ashobora kuza kumenwa ndetse bikavugwa neza ko ashobora kuza kuba ikintu kidasanzwe. Ikibuga cy'indege si ubwa mbere itumanaho rivuyeho, noneho ni ubwa mbere bigeze mu minota 28. Bivugwa neza ko igihe kigeze kuvaho iminota myinshi, nanone cyaveho iminota 26 n'amasegonda 45. Kuri ubu ngubu ibi ni ibintu biba bidasanzwe kugira ngo ikibuga cy'indege kibeho kidafite amakuru, radari zidakora, ibintu byose byahagaze. Ibintu benshi bavuga neza ko ari kwindirirwa gukomeye cyane. 23 niyo babishinja, benshi baravuga neza ko bishoboka nubwo benshi batabyemera, kuko na 23 ntabwo iza ngo ibyigambe. Ibi rero bikagaragaza neza ko iyi Bujumbura ibintu bitoroshye. Ndanakubwira neza ko kandi ingabo za leta ya Kongo zikomeje kuvuga neza ko abarundi bakomeje kugenda bazinaniza, mu gihe aba basoda b'u Burundi bamaze igihe kinini kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze kwiramanta bavuga neza ko batagishoboye ndetse guhangana mu gihe badahabwa ibyangombwa nkenerwa by'ingenzi ndetse ngo bitabweho. Nyamara abarundi basa n'abamaze gucika intege, ni mu gihe bimaze kugaragara neza ko nyuma y'uko inama y'igitaraganya Etat Major y'u Burundi yafashe umwanzuro wo kuba yakura aba basirikare kuri ubu butaka, hagaragaye ikimeze nko kutumvikana gukomeye cyane. Ese byaje kurangira bite ko Tshisekedi yari yabwiye General Neva ko we bazakomeza gukorana, nyamara General Neva nawe akareba kwirengagiza ibyo akura muri iyi deal ikomeye cyane yo kuba yashora abasirikare muri iyi ntambara, maze Tshisekedi akamuhundagazaho ibijyanye n'amabuye y'agaciro ndetse n'andi mafaranga, amadolari menshi cyane. Ibyagiye bituma bamwe mu basirikare bakomeye cyane, by'umwihariko umugaba mukuru w'izi ngabo z'u Burundi General Prime Niyongabo, benshi bakomeje gushimangira neza ko ashobora kuzahirika ubu butegetsi, kuko ntabwo ari guhuza na gatoya n'uyu mugabo utetse iki gihugu cy'u Burundi. Benshi barakomeza kuvuga neza ko General Neva ahadatuje, asa n'uwicariye intebe ishyushye, igitutu gikomeye cyane hashobora kweguzwa. N'ubu ngubu benshi baramushinja ko akomeje kugenda yica bamwe mu bagiye bamenya amabanga ye ndetse n'amanyanga akomeje kugenda akora. Minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru Gabi yarishwe, benshi babishinja perezida w'igihugu cy'u Burundi, bashimangira neza ko yabigizemo uruhare rukomeye cyane. Kuri ubu rero amakuru arakomeza kugenda agaragaza neza ko General Neva adatuje, imigambi yose yari afite yaburijwemo, uretse kuba akomeje kugenda agerageza guhinduranya abasirikare barinda ingoro y'umukuru w'igihugu, abasirikare barinda ibice bitandukanye ndetse no ku nteko ishinga amategeko. Aha hose yagiye ahindura abasirikare kugira ngo hatazagira abaza bagahita bakora ikimeze nka kudeta, maze uyu mugabo akaza gusigara nawe ari umusivile cyangwa se ari umusirikare usanzwe. Bivugwa neza ko amakuru akomeza kugenda agera kuri uyu mugabo aturuka mu butasi, ari uko harimo benshi cyane mu bayoborana batamwifuza ndetse bagiye bacura kudeta nyinshi cyane igihe gitandukanye. Ari nacyo cyatumye mu minsi ishize uyu muperezida w'igihugu cy'u Burundi yarafashe umwanzuro ukomeye cyane wo guhindura bamwe mu basirikare bakomeye cyane, akabakura mu nshingano, bamwe bakirukanwa, bamwe bagafungwa, abandi bagahindurirwa inshingano. Ibi byose yabikoze nyuma y'umugambi wari ukomeye cyane wo kumutembagaza ku butegetsi. Uyu kandi Neva, perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye, yivugira kenshi mu ruhame ko ari indyarya abarundi, ko nabo bayoborana bamuryarya ndetse ngo bajye bashaka no kuzamwica. Ibi yabivuze inshuro irenze imwe mu ruhame, ndetse bikagaragaza neza ko asa n'utizeye umutekano we. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya 23 bagiye bihanangiriza binyuze mu matangazo yasohoye, ndetse 23 agasinywaho n'abayobozi bayo, bakabwira General Neva ko ibyo ari gukora byo kohereza abasirikare kuri ubu butaka ari ibintu bibi cyane ndetse bishobora kuzamukoraho. Ni nayo mpamvu iyo habaye skandali cyangwa se ikibazo gikomeye cyane mu Burundi, uyu mugabo ahita atekereza 23 bwa mbere, kuko azi ko ariyo yabangamiye igihe kinini ndetse igenda imuha warning. Ibi rero nibyo bimushyira ku gitutu gikomeye cyane, ndetse kugeza kuri ubu benshi baravuga neza ko abapolisi ndetse n'abasoda bashya ku nteko ishinga amategeko, kuri radio na televiziyo by'igihugu, ibi byo bimaze kumenyerwa, bahindurwa hafi ya buri cyumweru, ibintu biteye inkeke. Ndetse benshi bakavuga neza ko uyu mugabo azakomeza kugenda asa naho adafite umutekano kugeza igihe azemerera gukura abasirikare be ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko bigaragara neza ko benshi mu basirikare be ibingibi ari byo bagiye bapfa, bamwereka neza ko ibingibi ari ugukoresha igisirikare mu nyungu ze. 23 yamaze gupakira ibikapu, intwaro ziremereye cyane, abasore b'abakomando baca inzira, aba bose bamaze kugera imbere ku mirongo. Biremezwa neza ko 23 yamaze gufata iyerekeza i Kinshasa.
n'urugendo rurerure M23 itangiye ariko bitewe nuko n'ubundi abasirikare bari bagiye baca mu bice bitandukanye bya Warikare za Kisangani, abandi baherereye hariya mu mujyi wa Bukavu. Aba basirikare bivuga neza ko bari bagiye bapanwa ndetse basa naho bamaze kugenda bazenguruka inzira zizanyurwamo, n'ubundi benshi bemeza neza ko M23 yari yaramaze kubipanga ku buryo bukomeye cyane. Noneho Tshisekedi arabigenza ute? Namakuru atugeraho yemeza neza ko ubu tuvugana M23 yongeye kumvikana ya advancinga mu bice bitandukanye nyuma yuko hagaragaye amashusho mato ya M23 ifite ibikoresho karahabutaka, ibikoresho bipakiye bisa nkaho iri kwerekeza mu rugendo rushya kandi rurerure Kinshasa ni kure, ndetse bisa nkaho M23 yamaze kwitegura aho ifite imodoka by'intambara. Ibi rero bikaza kugaragaza neza ko FARDC ishobora kuza gutungurwa igasanga intambara yari iri kurwanirwa hafi n'umupaka w'u Burundi noneho iri kurwanirwa hafi n'umurwa mukuru, ibyakomeza kubashyira muri riske ndetse muri danger zikomeye cyane. Ni inkuru zemeza neza ko ubu tuvugana abasirikare ba M23 abenshi bari mu bice bitandukanye bya Purene mu nkengero z'umujyi wa Uvira, uretse ko hari amatsinda akomeye cyane y'abasirikare bagumye mu birindiro aho bamaze gufungira, ariko ngo hari abandi basirikare by'umwihariko boherejwe na General Sultan Makenga bari bamaze igihe bategurwa ndetse bakora imyitozo ikomeye cyane, berekwa map cyangwa se ikarita yo kwerekeza hariya za Kinshasa ndetse no mu zindi ntara. Bisa nkaho Tshisekedi intambara yarazi ko ifasha gahenge, ariko ari bwiri kwaguka kandi igenda yaguka imusanga, mu gihe perezida w'igihugu cy'u Burundi we navuga neza ko agize imana M23 ikaba yigiye inyuma h'ibirometero bike basi akaba yabona guhumeka, kuko yavugaga neza ko ataryama ngo asinzire mu gihe M23 ibisa naho iri kumuhumekera mu bitugu neza ku mupaka. N'ubundi ntabwo iri kure, ariko bisa nkaho yabaye isubiye inyuma nk'uko byagiye bigaragazwa. Ni inkuru zigaragara aho abasirikare b'igisirikare cya M23 bamaze kwitegura ndetse bambarira urugamba. Biravugwa neza ko ku kibuga cy'indege ahangaha, ikibuga cy'indege nyine yaba za Karemi ndetse n'ahandi M23 na Karehe hose ikontorora, hamaze kuba hategurwa amadrone ndetse n'akajugujugu z'intambara zizifashishwa mu gucunga umutekano w'ikirere ndetse no guca inzira kugira ngo byorohe, kuko M23 amakuru yagaragaje neza ko izifashisha imodoka z'intambara ziremereye cyane. Ni amabatero menshi cyane M23 benshi bibazaho aba basirikare bamaze guturuka, ariko benshi bahise bibuka neza ko hari abasirikare bagiye bakora pass out ndetse benshi cyane hariya za Kakatindo, Izagoma ndetse no mu nkengero zaho General Sultan Makenga yababwiraga amagambo ko gahunda ari gukuraho leta wajinga, ndetse benshi bamaze kuvuga neza ko uyu mugabo afite imipanga ikomeye cyane, kuko ibyo yavugaga ubwo abasirikare bari basoza amasomo ya gisirikare by'umwihariko bo mu matsinda akomeye cyane y'abakomando, yababwiraga neza ko gahunda ari imwe. Gahunda rero ngo yatangiye, bisa naho Tshisekedi yarazi ko amaze gukira ndetse yumva neza ko imirwano isa naho igiye gufata agahenge, kubwo kuba abo yari yaramaze kuba yahereza amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi birombe bitandukanye bari bemeye gushyira igitutu kuri M23, ndetse kubera ngo ibiganiro by'amahoro ikemera kuva muri ibice, ariko kubivamo nibyo bibaye bibi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. Biraza kwibazwa niba abasirikare ba leta ya Kongo benshi baza kuzenguruka bagaturuka muri ibice bya Uvira babarizwamo bakaza kujya kugerageza guhangana na M23 mu bice iri kwerekezamo, kuko bisa nkaho yabakinnye umutwe igenda ishyira ibirindiro bitandukanye. Twajyaga twumva amakuru ndetse tukayabagezaho avuga neza ko M23 za Warikare ndetse n'ibindi bice bitandukanye za Kisangani n'inyuma yaho yagiye ihagaragara ndetse ihakora udutendo duto. Benshi bemeza neza ko izi ngabo zari zamaze kuzenguruka ibice arizo ziza kujya zizitira ku buryo bukomeye cyane izije gutanga backup, maze abasore ba M23 bari ku mirongo y'imbere ku rugamba bakadivansinga Kinshasa irazuye. Benshi bavuga neza ko ubu Tshisekedi ibyo yavugaga ndetse ashobora kuba agiye gushira ivuga amagambo, kuko aba basore bari batarigera bagerageza kwataka ibi birometero berekeza hirya. Biravuga neza ko M23 ibingibi rero yabipanze ndetse yamaze no kwitegura. Abasore ba mbere bari imbere ku rugamba ndetse bamaze kugenda baca inzira, abandi bari buze gufata amamodoka y'intambara, ndetse kuko inzira isa naho yamaze kuba nyabagendwa, uretse ibirometero bizaba bisigaye bisa naho nabyo atari bikeya. Abasore bazatangira guhura wenda n'ingabo za leta ya Kongo mu bice ziherereyemo ku madefense yazo, bakaba batangira kurasana, tukajya twumva inkuru zikomeye cyane, ariko ubundi ubu ntabwo byoroshye na gatoya.
Tshisekedi we akomeje gushya ubwoba nyuma y'uko ku munsi w'ejo uyu mugabo yakomeje kugenda agaragara mu bintu bisa naho bidasobanutse ubwo yari yitabiriye irahira rya Yoweri Kaguta Museveni perezida w'igihugu cya Uganda, biza kurangira mu gihe cyo kumwakira ndetse ngo nawe yakirwe nk'abandi bashyitsi bari baje gushyigikira Yoweri Kaguta Museveni. Uyu mugabo arabura ndetse benshi bahise bavuga neza ko yatashye kugira ngo ajye guhura ngo na Emmanuel Macron wari uherereye mu gihugu cya Kenya nk'uko bigenda bivugwa. Uyu mugabo rero bivugwa neza ko akomeje gushya ubwoba ndetse agisha inama mu isi n'umugenzi ku cyo yakora mu gihe yamaze kumva neza ko intare za Sarambwe zamaze kwadivansinga zimusanga i Kinshasa. Ubu tuvugana twirwaneho izi ngabo z'abanyamurenge zongeye gutanga isomo cyane ku basirikare b'u Burundi. Abarebye imirwano ikomeye cyane bemeza neza ko na n'ubu hari imirambo y'ingabo z'u Burundi yandagaye mu mihanda ya Minembwe. Imihana itandukanye yari yagerageje kugabwamo ibitero bikomeye cyane n'izi ngabo z'Abarundi ndetse na Wazalendo, ariko twirwaneho yabashije kubahagarika ndetse ibakubita itababariye. N'amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya twirwaneho cyongeye gukora ibitendo bikomeye cyane. Abasirikare b'Abarundi baguye muri imirwano ni benshi cyane, ariko nanone hari kwibazwa ikiri gutuma izi ngabo z'Abarundi zikomeje kugwa ku rugamba mu gihe 23 bavugaga neza ko ariyo yazihangayikishije itakiri ku mirongo y'imbere ku rugamba, yamaze gusubira inyuma kubaka ibindi birindiro bishya, ndetse twirwaneho ikomeje kugenda ikora ibikorwa bikomeye cyane birimo guhashyiza ingabo, nyamara benshi bakagenda babyitirira 23 ngo bari kumwe ndetse barakorana umunsi ku munsi. Benshi banemeza neza ko hari ingabo nyinshi cyane za 23 ngo zamaze kwimukira muri twirwaneho. Ibyo benshi bavuga neza ko izi ari inzitwazo za Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi, ahubwo ari ikimwaro n'isoni bakomeje kugaragaza nyuma y'uko twirwaneho ingabo zirwanaho ndetse zidafite ibikoresho karabutaka nk'ibyabo, ariko zikaba zikomeje kugenda zirwanisha ubwenge n'umutima, zigakomeza kugenda zibakuraho ibitendo bikomeye cyane. Ubu tuvugana rero abasirikare b'u Burundi ni benshi cyane baguye mu mirwano ikomeye cyane yazindutse hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse cyari kiri kumwe n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Wazalendo, bahanganye ku buryo bukomeye cyane n'iki gisirikare cya twirwaneho ikomeje kugaragaza imbaraga zidasanzwe muri systeme z'imirwanire neza fotokopi ya 23 ya mitego itandukanye Abarundi bagwagamo bisa nkaho bari kongera kwigwamo ku ruhande rwa twirwaneho, noneho bikaza guhumira ku marari kuko bagenda bazi neza ko ibintu ari amahoro. Nyuma y'uko 23 yaba yararekuye ibi bice, bumva ko ibintu bishobora kuza kuborohera, nyamara barahura n'akazi gakomeye cyane. Imirambo ni myinshi cyane, aho bivugwa neza ko abasirikare b'u Burundi harimo n'abakomeye bagera kuri 3 baguye muri ibice. Abandi basirikare basanzwe nabo ni benshi cyane. Abarundi babashije gukura mayiti zabo muri iyi mihanda nyuma y'imirwano, ariko hari abatabashije gukurwa muri ibice nyuma y'uko hari abari bandagaye mu bice byegereye aho twirwaneho igikontorora. Ibintu bivugwa neza ko ubu tuvugana imirambo y'ingabo z'Abarundi abaturage benshi cyane bayibonye ubwo bazindukaga mu mirimo yabo. Ibi rero bigakomeza kugenda bitera agahinda gakomeye cyane. Abasirikare b'u Burundi bari ku butaka bwa Kongo ndetse n'abari ku butaka bw'u Burundi kwakira izi nkuru za buri munsi z'abasirikare babo bari kugwa ku rugamba, ibi ni igisebo ndetse benshi bemeza neza ko ari ikimwaro gikomeye cyane, ariko kandi bakemeza neza ko ntacyo kubikoraho gihari nk'uko bigenda bigaragara. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo rero bakomeje kugaragaza neza ko aba basirikare batwirwaneho ngo bafite imbaraga zidasanzwe zitandukanye n'izo bari bitezweho. Benshi aho bahera bavuga neza ko 23 ngo iri kubakoreramo, ariko birengagije imyitozo ndetse n'amasomo agiye atandukanye bagiye bakorana, kuko hashize igihe kinini cyane bisa nkaho twirwaneho na 23 bari gukorana byeruye, kuko n'ubundi icyo barwaniraga ari kimwe, ndetse 23 yatangaga support ku buryo bukomeye cyane ku bitero yaburizagamo byari bije Minembwe biturutse mu bice nka Puezero. Ubu tuvugana rero twirwaneho iri kubyikorera, ni nayo mpamvu aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'Abarundi barimo baratungurwa ku buryo bukomeye cyane. Byongeye guteza imyivumbagatanyo ikomeye cyane hakurya i Bujumbura mu nteko ishinga amategeko. Haravugwa itegeko rishya rishobora kuza gutorwa, ariko nanone mu nzego za gisirikare etat majoro iraterana
sena ikanzura imyanzuro. Nyamara perezida w'igihugu cy'u Burundi General Nyenecyubahiro Evariste Ndayishimiye akayirengaho agakora ibyo yifuza, kuko afite ibyo yavuganye na perezida w'igihugu cya Kongo birimo kumwoherereza aba basirikare, byo kugeza ubu bamwe mu basirikare bakomakomeye batumva ndetse bafata nkaho ari ibintu byo kugambanira igihugu. Ubu tuvugana haratumijwe inama ishobora kuza kuba mu masaha ari imbere, ariko benshi bemeza neza ko ishobora kuza gufatirwamo imyanzuro ishobora kuba mibi cyane kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, aho abasirikare bakomeye cyane barimo n'umugaba mukuru w'izi ngabo General Prime Niyongabo bamaze kugaragaza neza ko batari kwishimira ingabo zabo zikomeje gutikirira kuri ubu butaka, nyuma y'uko bumvaga neza ko 23 nire kuri ibi bice biri hafi n'umupaka wabo bazaba bahakura abasirikare. Ibi rero siko perezida w'igihugu we abyumva, ndetse ahubwo bisa nkaho mu minsi iri imbere ashobora koherezayo abandi basirikare ngo bajye gutanga umusada, nyuma y'uko abo yohereje bagiye bahatikirira. Nimba rusange ibyo byagiye bishingurwamo ingabo z'abarundi byamaze kumenyekana, hari abasirikare ibihumbi n'ibihumbi bashyinguye mu mva rusange, nyamara ku butaka bw'u Burundi bakagomeza kugenda babeshywa ko abasirikare babo ngo baturutse igisirikare. Ibi bikabwirwa imiryango y'abahoze mu gisirikare. Ibintu rero bikomeje kugenda biteza imyivumbagatanyo, aho benshi cyane bari kuvuga ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari kwitakariza amanota mu buryo ubwo aribwo bwose mu bijyanye no kuba yakongera gutorwa mu matora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa umwaka utaha, aho benshi batangiye kumutakariza icyizere bavuga neza ko uyu mugabo kongera kumutura ari ukwishyira muri risike, ndetse ko bisa nkaho u Burundi ntaho yabukuye naho yabujyanye. Ni inkuru zigaragaza neza ko Tshisekedi nawe akomeje kuzenguruka hamagara umuyisi n'umugenzi asaba intwaro, ababwira ko afite zahabu ndetse n'ibirombe, nyamara ibice bavuga ugasanga bikontororwa na 23. Ubwo nuko ngo ni ibice byo muri Kivu y'Amajyaruguru nka za Rubaya n'inkengero zaho ahabarizwa amabuye y'agaciro mu bwoko bwa koruta menshi cyane. Tshisekedi rero agenda avuga neza ko afite ngo amabuye n'ibirombe byinshi cyane, mu gihe benshi bagaragaza neza ko yerekana ibirombe biri mu bice adakontorora, ndetse binafite amakampani akorana na 23 asanzwe acukura amabuye y'agaciro. Ibi rero Tshisekedi bikaza kugenda bimutesha amanota, kuko agenda amurika imitungo adafite mu maboko, ibyagiye bituma n'ingabo zitandukanye yaba iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye asaba umunsi ku munsi, ndetse n'iz'Ububirigi ntabigeze baza muri ubwo buryo ngo baze kumufasha nk'uko yabyifuzaga, dore ko yagaragaza neza ko ashaka ubutasi ndetse n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bikaza kumufasha kwirukana 23. Nyamara Donald J. Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, asa n'uwagiye umurerega igihe kinini cyane nk'uko benshi cyane bagiye babigaragaza. Ni imirwano rero ikomeje kuba Tshisekedi akabura icyo ayikoraho uretse guhamagara, ndetse aho nta yandi mahitamo afite ku ngabo ze zikomeje kugaragaza intege nkeya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Igisirikare cya 23 mu mujyo umwe, bose ibimodoka by'intambara ndetse n'imodoka zipakiye abasirikare abandi bari kuri patrouille bagiye mbere, abaturage babakomera amashyi neza hafi na Plaine de Ruzizi. Amabariyeri akomeye cyane yamaze kuriturwa, bisa nk'aho abawazarendo ndetse nabo bafatikanya harimo ingabo z'abarundi bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya ku buryo bukomeye cyane. Intare zagarutse mu birindiro byazo, biraza kugenda bite? Ni agahinda gakomeye cyane ku ngabo za Leta ya Kongo. Ubu ngubu zamaze kubangira amakuru ingata, abaturage batuye muri ibi bice bamaze kwitera hejuru. Hari n'ibice bimwe na bimwe byerekeza mu mujyi wa Uvira amabariyeri yamaze kuriturwa. Ibi ndabikubwira kandi urasobanukirwa byinshi cyane impamvu nyamukuru 23 ifashe kugaruka muri ibi bice, ndetse urasobanukirwa ndetse n'ikihutirwa cyane kuri iyi imyanzuro ifashwe n'umugaba mukuru w'ingabo za 23 General Nziramakenga Emmanuel, uzwi nka General Sultan Makenga, ndetse akaba yamaze no gutanga itegeko rikomeye cyane. Nanone ndakubwira neza ko ubu tuvugana hagaragaye abasirikare bo mu mutwe wa Twirwaneho bari gukora imyitozo idasanzwe. Bivugwa neza ko Twirwaneho yamaze gusobanukirwa ibyo yasize ibwiwe na General Michel Rukunda Makanika, nyuma y'uko uyu mugabo yahitanywe na drone z'igisirikare cya Leta ya Kongo, ndetse n'abandi basirikare bo muri uyu mutwe wa Alliance Fleuve Congo bakomeje kugenda bafatikanya
kwifatanya n'izi ngabo za Twirwaneho. Kugeza ubu Twirwaneho yagaragaye nyine irimo irubahiriza ibyo yashyize ibwiwe n'abasirikare bari bayobowe na General Makanika, ndetse bababwiye ko batazemera gutega amajosi, ndetse bababwira ko bagomba kuzirwanaho kugeza ku mwuka wa nyuma. Kuri ubu hagaragaye imyitozo ikomeye cyane y'ingabo za Twirwaneho turi buganireho, aho hari hashtag ivuga ko bazahagarara ari uko hamanutse igitero giturutse mu ijuru. Ibi nibyo bari kuvuga. Ndakubwira nanone kuri izi nkuru, ndakubwira nanone ikijyanye n'urugamba rukomeye cyane, aho bivugwa neza ko muri Kivu y'Amajyaruguru ubwo ni za Masisi ahongeye kugaragara igitero cya drone cy'igisirikare cya leta ya Kongo cyarashe mu baturage. Nanone kuri inshuro ibintu byazamuye umwuka mubi ku buryo bukomeye cyane Masisi. Abaturage ndetse n'imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu yongeye guhagurukira Tshisekedi ushobora kwisanga mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC ari gukurikiranwaho ibi byaha bikomeye cyane by'intambara. N'amakuru rero asobanura ko igisirikare cya M23 cyamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane. N'umwanzuro wo kugaruka aho bahuze mu birindiro byabo kugira ngo bongere kubungabunga ibice bari baravuyemo nyuma y'igitutu gikomeye, ndetse no gusabwa kubahiriza amasezerano ya Washington nk'uko byari byagiye bisabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha kandi bivugwa neza ko uruhande rwa Tshisekedi cyangwa se Leta ya Kinshasa rutigeze rugerageza kubahiriza amasezerano mu buryo ubwo aribwo bwose. Ibyatumye M23 ibona neza ko isa naho bari kwikina gakino, ifata umwanzuro wo kugaruka amazi atararenga inkombe, ndetse byagaragaye ko abaturage bishimiye igaruka rya AFC M23 muri ibi bice bya Plaine de Ruzizi. Amabariyeri akomeye cyane yari yaramaze gushyirwaho n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na Wazalendo asa nkaho yamaze kugenda riturwa, ndetse n'imwe mu mihanda yerekeza mu mujyi wa Uvira yari yashyizweho amabariyeri, imihanda ifunzwe. Abaturage baturuka mu bice bya kontoroganaga na M23 n'abaturutse mu bice bya Minembwe batemerewe kwinjira mu mujyi, ndetse aho basaga n'abashyizwe mu kato gakomeye cyane, ibyatumye n'inzara ikomeza kuvuza ubuha muri ibi bice. Ubu byose byamaze gukurwaho n'izi ntare za Sarambwe zagarutse mu tuntu twazo. Abaturage barakoma amashyi ndetse barishimye cyane, ariko Wazalendo ziriruka amasigamana, abo zinyuzeho zirasa zihutaza. Ibintu bisa nkaho byabaye bibi cyane, ariko bisa nkaho abaturage bamaze no kwakira ko intare za Sarambwe zongera gusubira mu birindiro byazo. Bamaze no kugaragaza hahungiraga izo Wazalendo zirukankaga zihunga amasasu menshi cyane. Na 23 mu bimodoka by'intambara, abaturage bayikomera amashyi, yongeye kugaragara imanuka igaruka muri ibi bice. Ibyo benshi bemeza neza ko ari intambwe ikomeye cyane yongeye guterwa n'igisirikare cya Alliance Fleuve Congo ku itegeko rikomeye cyane rya General Sultan Makenga, wongeye kwerekana neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo yasabye babikoze, ariko igisirikare cya leta ya Kongo kikavunira ibiti mu matwi ku bijyanye no kuba bagira icyo bakora kugira ngo hubahirizwe nyine aya masezerano. Ibi byose byatumye intare za Sarambwe zitangira kugaruka mu bice byazo. Nanone inkuru zigezweho zikomeje kugenda zisirikira ni imyitozo, ndetse abasirikare bashobora kuza gukora pass out mu gihe gitoya b'igisirikare cya Twirwaneho. Ibi byose birashyira akaga mu gisirikare cya leta ya Kongo, bisa nkaho kidafite backup y'abasirikare abari bo bose, uretse kwishingikiriza ku bihugu by'amahanga. Ubu tuvugana Twirwaneho yagaragaye isa naho iri mu myitozo ya nyuma, hafi kuba bashyirwa mu gisirikare cya Twirwaneho. Imyitozo yakorerwaga Minembwe, bivugwa neza ko hari n'abasirikare ba M23 bagiye bakorana n'aba basirikare kugira ngo babahe amakosi ya gisirikare ndetse n'amafunzo akomeye cyane. Mu itsinda rikomeye ry'abasirikare ba Twirwaneho rero isa n'isa rishobora kuza kugaragara ryakoze pass out basoje amasomo ya gisirikare bakagaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi biraza kugenda bigerwaho, ndetse turaza kugenda tumenya update. Aba basirikare rero bamaze kurya karungu na morale nyinshi cyane, bavuga neza ko ibyo basize babwiwe n'intwari yabo yishwe n'igisirikare cya leta ya Kongo ku kagambane ka General Masunzu Pacifique wagambaniye umunyamurenge mugenzi wabo bahoranye mu gisirikare cya leta ya Kongo, bikarangira arashwe na drone. Kugeza kuri ubu rero bisa nkaho igisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri cyamaze kugenda gishya ubwoba. Wazalendo bahiye ubwoba nyuma y'imyitozo ikomeye cyane, bivugwa neza ko izi ngabo za Twirwaneho zirimo zirasoza. Nanone Masisi habereye ibitendo bikomeye cyane, abasirikare ba leta ya Kongo bongeye kurasa mu baturage. Ibyafashwe nk'ibyaha bikomeye cyane by'intambara byatumye imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'ishinzwe amahoro ku isi yongera kwihanangiriza Tshisekedi, ndetse biravugwa neza ko Tshisekedi ashobora kwisanga mu nkiko. N'abaturage benshi cyane bongeye gupfa kubera ibi bitero.
M23 ifatikanyije n'izi ngabo za twirwaneho z'amadubu nabo bateguye igitero gikomeye cyane ku ngabo za leta ya Kongo neza mu bice bya Poezero ndetse na Mikenke. Ubu tuvugana abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bamaze kurekura ibice ndetse birukansa amasigamana, gusa mu byo babashije kujyana harimo ibifaru bikeya by'intambara ndetse ibindi bikoresho bimwe na bimwe byagiye bisigara muri ibice bitewe naho bagiye basangwa, kuko hagaragaye igitero gikoranye imbaraga z'umurengera. Ubu tuvugana Mikenke ndetse na Poezero abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bamaze kuva mu birindiro nyuma y'igitero gikoranye imbaraga zikomeye cyane twirwaneho na M23 banyuze ku butaka. Babashije guhangana n'izi ngabo kugeza ubwo izi ngabo zisizeho ikimeze nka defense ikomeza kugenda ihangana ku mirongo y'imbere ku rugamba kugira bitegure kuva muri ibi bice. Abasirikare bakimara gufata bimwe mu bikoresho by'ingenzi ndetse na bimwe mu bibafasha umunsi ku munsi, bagerageje guhunga ibi bice ndetse binyuze ku bari bari ku mirongo y'imbere ku rugamba baje kurekura basubira inyuma bakura Wizidoro, maze M23 iradivansinga bitewe n'igitutu gikomeye cyane. Ibi byaje gutuma abasirikare ba M23 bagenda bafata intwaro zagiye zitakaranzira ndetse abasirikare ba leta ya Kongo birukansa amasigamana, bisa nkaho bamwe muri bo bagiye banatatana. Tugendeye ku byagiye bigaragara, amashusho mato yagaragaye bamwe mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo barimo birukanka amasigamana, ndetse hagaragaye kandi abafite amapeti makuru bagaragiwe na za burende, dore ko ari nabo banagiye mbere. Bivugwa neza ko ibimodoka bigira kuri 3 by'intambara byo byatwikiwe ahangaha nyuma y'uko igisirikare cya leta ya Kongo cyabonye neza ko kidashobora kubyimura ndetse ngo kibikure muri ibi bice, biza gutuma babitwika kugira ngo igisirikare cya M23 ndetse n'amadubu bataza kubifata, akaba ari byo batangira kubarashisha. Izi ngabo ubu ngubu zamaze kugera neza hafi n'umujyi wa Uvira nyuma yo kwirukanwa muri ibice bya Mikenke ndetse na Minembwe, by'umwihariko bakaza kwirukanwa Poezero ahabereye imirwano ikomeye cyane. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bo bakomeje kugenda bagaragara nkaho baciriritse kubera ko ingamba bari bafashe muri ibi birindiro ntabwo zigeze zigerwaho, ndetse byatumye nyine basubizwa inyuma ibirometero byinshi cyane. Ubu tuvugana M23 ndetse n'amadubu bari hano Poezero ndetse barahakontorora neza nk'uko bigenda bigaragara, ariko kandi haravugwa ibitero bya drone nabo bikomeje kugenda bibazengereza igisirikare cya leta ya Kongo cyanze gushirayo nyuma y'uko bakirukanye muri ibi bice. Gisa naho cyamaze nacyo kwisuganya ndetse kiri gukora ibitero by'amadrone ya kamikazi, ibitero kandi bisa naho bigamije kuba byatuma izi ngabo za M23 zongera kurekura Poezero ndetse n'ibindi bice birukanyemo izi ngabo. Hagaragaye abasirikare benshi cyane b'ingabo za leta ya Kongo ngo birukanka amasigamana. Aha rero iyo ukimara gutera umugongo wo muhanganye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ahita yadivansinga n'imbaraga nyinshi cyane akurasa mu mugongo wirukanka, ndetse biba bisa nkaho umuhaye uburenganzira bwo gukoresha icyo ashaka. Ibi nibyo byabaye kuri izi ngabo. Ni agahinda gakomeye cyane ku basirikare ba leta ya Kongo baguye muri ibi bitero nk'uko byagiye bigaragara, ndetse benshi bemeza neza ko umubare w'abapfuye kuri ubu ukigenda umenyekana, kuko hari abasirikare bakiri kugaragara bagiye bayobera mu bice bitandukanye, akaba ari byo bagwamo muri rusange nyuma yo kubura uko baza guhabwa ubufasha, yaba ubuvuzi ku bakomeretse. Nanone ni inkuru zemeza neza ko M23 mu bice yamaze kurekura hariya neza mu nkengero za Plaine de Ruzizi, ni ukuvuga ngo ni ibice bya Bijombo, ibice bya Kabunambo werekeza za Sange hose. Ahangaha abasirikare b'igisirikare cya Wazalendo bakomeje gukora amabara akomeye cyane, n'ubusahuzi bukomeje kuranga izi ngabo za Wazalendo, ariko kandi akagaragara n'abaturage bivugwa neza ko bashobora kuba bafite intwaro bitaramenyekana aho zavuye. Aba nibo bari guhangana na Wazalendo umunsi ku munsi. Abaturage bari kugaragarana intwaro ziganjemo ntoya ndetse intwaro zisa naho ari zo kwirindira umutekano, aho bari kurasana na Wazalendo ku buryo bukomeye cyane. Ibyatumye izi ngabo za leta ya Kongo zitinda no kuhashinga ibirindiro bikomeye cyane, bisa nkaho umutekano utaragaruka mu buryo bwizewe, kandi barakeka ko M23 ishobora kubatega uyu mutego maze ikagaruka ibacucumira muri iki kibaya, kuko bisa nkaho yaba
yabarekuye ndetse imaze kurekura iki gice yigira inyuma gatoya aho iba ireba n'ubundi ibi bice ariko itabikontorora. Ni ibice 23 yahoranyiza kubirekura ibisabwe ngo kugira hubahirizwe ibiganiro by'amahoro, ibiganiro bya Washington. Nyamara icyaje gutungura benshi cyane nuko Tshisekedi n'ingabo ze ibyo bari basabwe gukora bo bakomeje kwinangira ndetse ibisa nkaho byakomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane. Kugeza kuri ubu ngubu rero haracyumvikana ibiturika bikomeye ndetse imbunda nini n'intoya mu bice 23 yarekuye. Nyamara mu gihe 23 yari hari abaturage bari batuje, bigaragara neza ko izi ngabo za Wazalendo zakomeje kubajujubya. Ibitero kandi bikomeje kuba mu gihe ingabo za leta ya Kongo zigerageza kwambuka ngo zijye mu bice 23 yarekuye, maze ngo baze kwirasaho ibe yasubira inyuma bisange bari kurwanira hafi n'umujyi wa Bukavu ndetse ngo babe bawigarurira, ariko biri kubagora cyane. Nk'ubu biravugwa neza ko arambushi hafi ya gatatu ikomeye cyane iguwemo abasirikare ba leta ya Kongo, bitewe nuko baza bari mu bimodoka by'intambara bashaka kureba uko bari buze gushinga amadefense hariya mwabira bice, bakisangamo 23 yabateza ambushi kuko baba batangiye kurenga umurongo bagera mu bice isa naho ikontorora. Ni agahinda gakomeye cyane kuri izi ngabo za leta ya Kongo zikomeje guhura n'uruva gusenya mu gihe zishaka kwagura ibirindiro, nyamara zifatikanyije n'ingabo z'abarundi. Abarundi bohereje amatsinda akomeye cyane y'abakomando nk'uko bigenda bitangazwa, ngo ni abakomando baje kuba bafasha igisirikare cya leta ya Kongo mu gutanga umusada wo gusubira mu bice bitandukanye, ibice birimo nka Bukavu nk'uko babyivugira ubwabo. Namakuru atugeraho akomeye cyane yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye guhura n'uruva gusenya ku ndege za kajugujugu zo mu bwoko bwa Apache Rukobutazi. Izi ni indege zagombaga gukora ibitero bikomeye cyane Minembwe ndetse na Mikenke nk'uko byari byamaze kugenda bigaragara. Ni igitero gikomeye cyane cyari cyateguwe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'abarundi nk'uko bari bapanze umupango wo kongera kurasa Minembwe nyuma y'amadrone atandukanye ndetse arimo kamikazi ndetse ni drone mbi cyane z'intambara zo mu bwoko bwa CH4 zazengereje ku buryo bukomeye cyane aba baturage batuye muri ibice bya Minembwe, ndetse bikaza kuzengereza bino akazi gakomeye cyane igisirikare cya Twirwaneho ndetse na AFC 23. Kuri ubu ngubu habaye igitangaza 23 ifatikanyije n'amadubizi ingabo za Twirwaneho bahanuye indege yo mu bwoko bwa Apache, ni kajugujugu y'intambara ndetse itandukanye na zimwe bita Sukhoi 25, ndetse iyi kandi ikaba mbi cyane kuko birimo abasirikare bane, babiri ku mpande. Uko niko igenda, ndetse ibifitemo abasirikare bafite jomeri ndetse bafite n'imbunda ziremereye cyane, nibo bagenda barasa hasi uko iyi ndege ibizenguruka mu kirere. Aba kandi baba bakorana bya hafi communication n'umupilote uyirimo ku buryo aho babonye uwo bagomba kurasa ndetse n'ibyo bagomba kurasa bagomba kubikora kandi byihuse. Iyi kandi rekura n'amabomba aremereye cyane. Iyi niyo kandi 23 ihanuriye Minembwe. N'amakuru agezweho yemeza neza ko AFC 23 ihanuye kajugujugu y'intambara y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ndege yo mu bwoko bwa Apache Rukobuta ni indege ndetse bivugwa neza ko yari yamaze gufata ikirere igiye gutangira kumanura iyi miriro y'amasasu y'urufaya ndetse mu baturage batuye hariya Minembwe ndetse no mu nkengero zaho, kuko iyi ndege bizenguruka cyane ndetse ku muvuduko uri hejuru cyane. Iyo bibaye ngombwa iyi ndege irahagarara kugira ngo abashaka kurasa barase muri target yayo neza. Ibintu bigaragara neza ko ari imwe mu ndege zikomeye cyane, izi ndege z'intambara zo mu bwoko bwa kajugujugu ariko kandi zo mu bwoko bwa Apache. Ibi rero byamaze kugaragara neza ko igisirikare cya 23 cyamaze guhanura iyi ndege bidasubirwaho. Benshi bamaze kuvuga neza ko cyari igitego nanone igisirikare cya 23 kimaze gutsinda ku buryo bukomeye cyane. Induru zavuze Minembwe iyi kajugujugu ikimara guhanurwa, abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye kwirukanka amasigamana nk'uko bigenda abigaragara. Induru zikomeje kugenda zivuga, imirwano yo irakomeje. Minembwe yakomeje kubera ibitendo bikomeye cyane nk'uko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari kugenda bahunga. Ni inkuru zigezweho zemeza neza ko iyi ndege mbere y'uko ihanurwa hari hamaze
hamaze gutangwa sinyare y'igisirikare cya leta ya Kongo ku bari bari muri iyi ndege, bababwira neza ko ubutumburuke bari kugenderaho busa naho butizewe, kuko abasirikare b'igisirikare cya M23 baherereye neza neza ahirengeye Puezero hafi n'umunara. Iyi ndege rero ntabwo abari bayirimo cyangwa se umupilote wayo yabashije guhita akurikiza ibyo bari bamubwiye kuri communication, kuko byasaga nkaho najya hejuru cyane n'ubundi yongera ubutumburuke bitari buze gukunda ko abasirikare bayirimo baza kurasa biboroheye, ndetse baza kuba bari kureba neza tageti yaho bashaka kurasa. Ibi rero igihe bakirijinganya bagishaka uko bazamura ubutumburuke bw'iya Apache Rukobuta, nibwo M23 yarekuye amarokete agera kuri 2 ndetse isekura ku buryo bukomeye cyane iyi kajugujugu y'intambara, niko kumanuka ishya ndetse igurumana yihonda hasi, impundu ndetse n'amashyi biravuga mu minembwe. Ariko kandi ntabwo byari birangiye, haisaba igitero gikomeye cyane nanone kizi ngabo za leta ya Kongo cyanyuze ku butaka kigerageza kuza kurasa ndetse no guhangana na M23 kugira ngo hataza kugira byinshi cyane biza gukorwa nk'iperereza kuri iyi kajugujugu y'intambara. Ibi rero niho habereye imirwano ikomeye cyane, aho kwirwanaho yayisijya mu ngamba ku buryo bukomeye cyane, yesurana n'abarundi ndetse M23 yari iri kuri kote yanyuze mu ingabo za leta ya Kongo FARDC. Nkuko byagaragaye amasasu menshi cyane yiganje mu imbunda ntoya n'inini, nibyo byabaye nyuma y'uko indege yari hanuwe. Abaturage bo bari bamaze gusabwa guhunga ku buryo bataza kwegera ibi bice by'umwihariko byahanuriwemo iyi ndege. Kugeza kuri ubu ngubu rero ni agahinda gakomeye cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo, n'amarira. Benshi baremeza neza ko ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye guhomba indi kajugujugu y'intambara ya kabiri bitarenze iminsi igera kuri 3. Ni igihombo gikomeye cyane, ariko benshi bemeza neza ko imigambi y'igisirikare cya leta ya Kongo iri kugenda iburizwamo ugereranyije nuko ibitero bari gukora biri kugenda. Benshi bakabona neza ko urugamba aho rugeze bisa nkaho igisirikare cya leta ya Kongo kiri gutsindwa, dore ko hagaragaye n'ibimenyetso bivugwa neza ko abasirikare ba leta ya Kongo bamwe muri bo bagaragayeho indwara ya Ebola, akaba ari byo biri kugenda bituma hatagaragara benshi ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuko bamwe barembeye mu bitaro bya Uvira, abandi bakaba barembeye mu matente aho bakuwe muri bagenzi babo. Ibi rero birakomeza kugenda bigaragaza urundi rwego rw'uru rugamba, ahakomeje kugenda humvikana ibiturika biremereye cyane Minembwe na Mikenke, ndetse M23 yongeye kugaragaza neza ko ifite drone nayo ziremereye cyane. Aha Mikenke drone za M23 zongeye kugaba n'igitero ku ngabo z'abarundi. Ingabo z'abarundi ziri mu kampu mu birindiro hariya neza muri metero nka 300 uturutse ku ishyamba rya Mikenke, aho izi ngabo z'abarundi zatunguwe na drone, ndetse biza kurangira abasirikare b'abarundi bagera kuri 13 bapfuye, 7 barakomereka bikomeye cyane. Igihombo gikomeye cyane byatumye hakurya Bujumbura bongera kwakira inkuru mbi cyane iturutse ku mirongo y'imbere ku rugamba. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi asa naho yakomeje kugenda asabwa byinshi cyane mu bijyanye no kuba yamenya uko abasirikare be bari kuri ubutaka bwa Kongo babayeho, ndetse dore ko umubare munini cyane wagiye uhagwa. Nyamara byaje kurangira igisirikare cya leta y'u Burundi by'umwihariko perezida cy'igihugu akomeje kwinangira umutima nyuma y'uko yagiye asabwa nabo bayoborana iki gihugu kuba yafata umwanzuro wo gukura abasirikare kuri ubutaka, kuko bisa nkaho biri kugenda bishyira igihugu cyabo muri danje. Ni ibintu bitoroshye ndetse bikomeje kugaragazwa nuko abasirikare benshi cyane b'u Burundi nyine bakomeje kugwa muri iyi mirwano, ndetse naboherejwe nabo baza nkaho nta cyizere bafite. Ibintu biri gutuma M23 n'amadubu bakubita batababariye ku mirongo ay'imbere ku rugamba kugeza ubu. Igisirikare cya AFC M23 Alliance Fleuve Congo cyamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane. Iki gisirikare kikaba cyatangiye kurekura amakompra n'ibisasu biremereye cyane byerekeza mu murwa mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Ubwoba ni bwose, ndetse benshi baremeza neza ko mu muhanda werekeza ku ngoro ishinga amategeko, ubwo ndavuga ku nteko ishinga amategeko ndetse no ku ngoro y'umukuru w'igihugu, uyu muhanda wamaze gufungwa bitewe nuko umutekano utizewe
n'ibisasu bigera kuri 2 byarashwe muri uyu murwa mukuru Kinshasa, aho benshi bavuga neza ko intare za Sarambwe zamaze kurya akarungu ku buryo bukomeye cyane, ndetse zamaze kugera mu bice zishobora kugurutsa drone zazo zikaza kuba zarasa ibi birokete ndetse n'ibi bisasu biremereye cyane hariya mu murwa mukuru Kinshasa. Bamwe baravuga neza ko ibi byakozwe na drone zo mu bwoko bwa kamikazi, abandi bati ni drone zo mu bwoko bwa CH4, izi drone zikorwa n'igihugu cy'Ubushinwa, abandi bakemeza neza ko atari ibibombe byarashwe na drone ahubwo ko ari amarokete yarashwe n'imbunda nini cyane nk'uko bigenda bitangazwa. Ibirometero bigera kuri 7 gusa uturutse mu mujyi wa Kinshasa niho benshi bemeza neza ko ibi byaturutse, aho bamwe bavuga ko atari mama 23 yaba yakoze ibi, ahubwo ko ari abatavuga rumwe na Tshisekedi batangiye gushaka kumwivuna mbere y'uko ahindura itegeko nshinga ngo yongere kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu nk'uko yamaze kubigaragaza. Inkuru ziragaragaza neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yamaze gushya ubwoba, ndetse aho bamwe mu bahafi be bakomeje kugerageza kumugambanira, ndetse bamwe bakavuga neza ko ari mama 23 nubwo itarigamba cyangwa se ngo ibe yahakana iki gitero. Amakuru aremeza neza ko ibi biri guhuzwa n'ibyo mama 23 yari yamaze kugaragaza, yerekana abasirikare bayo barenga 20,000 bari bafashe urugendo basa n'aberekeza mu bice bivugwa neza ko ari imihanda igana Kinshasa, ariko bamwe bakavuga neza ko mama 23 uretse kuba yaba yamaze kohereza abasirikare bayo bagiye mbere muri ibi bice, abasirikare bayo bahagurutse mu gitondo mu rukerera rw'uyu munsi bashobora kuba batari bageze muri ibirometero bya kure. N'urugendo runini cyane guturuka muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bya Bukavu ndetse n'ahandi za Walikale na Kisangani werekeza hafi na Kinshasa. Mu birometero uba ushobora kurasa rokete cyangwa se n'izi drone zikageraho ku buryo bworoshye. Aha niho benshi bashingira bavuga neza ko ibi bishobora kuba atari ibya mama 23, ariko abandi bakavuga neza ko hari abasirikare yohereje mbere, ndetse bivugwa neza ko bahageze kugira ngo baze kugenda basa n'abategura ikibuga. Gusa igihari nuko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, we yamaze kuba yagerwa amajanja. Bamwe baravuga neza ko uyu mugabo ashobora kwisanga yamaze no kuba yapfa, kuko ibirokete biremereye cyane byamaze kugenda bigwa hafi n'ingoro ye. Benshi bakavuga neza ko hashobora no kuza kumvikana ibiturika biremereye cyane muri uyu mujyi w'Kinshasa. Benshi barabihuza nanone n'imyigaragambyo hamaze iminsi, aho abaturage bamwe na bamwe bari muri diaspora bakoraga imyigaragambyo bavuga ko batifuza Tshisekedi ko yongera kuba umukuru w'igihugu, ndetse bamushinja ubwicanyi n'ibyaha by'intambara, bikaza gutuma hari n'abaturage baherereye mu murwa mukuru Kinshasa nabo bishora mu mihanda. Nubwo bitabagendekeye neza, bamwe muri bo bagiye baraswa n'inzego z'umutekano, ibyagaragaje neza ko Tshisekedi ashobora kuba atishimiwe na benshi muri rusange. Ibi rero byamaze guteza intugundi, imyivumbagatanyo ndetse iperereza rikomeye cyane, ndetse bivugwa neza ko bamwe mu bashinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu bamaze kumubwira neza ko hari ingendo zimwe na zimwe ashobora kureka, ndetse byaba ngombwa niwe mu rugo akajya yifashisha inzu yo hasi kugira ngo bize kuba byamurindira umutekano, ndetse bikomeje kugenda bisa naho umutekano we uri mu kangaratete. Biravugwa neza ko aya marokete cyangwa se ibi bisasu byarashwe ku muhanda werekeza ku ngoro y'umukuru w'igihugu, bisa naho bari bateganyije ko ashobora kuza kuhaca. Abandi bakabivuga neza ko ahubwo ababikoze basa naho bari bari gutagetinga iyi nyubako isanzwe ikoreramo n'umukuru w'igihugu. Aha rero biravugwa neza ko ariho benshi batangiye kugirira ubwoba, bibaza aba hafi bashobora kuba bari gukorana na mama 23 batanga amakuru, ndetse bemeza neza ko ibi ngibi niba ari mama 23 yabikoze, umutekano wa Tshisekedi ushobora kuba uri mu kangaratete, ariko waba mu kangaratete kurushaho mu gihe byaba byakozwe n'abatavuga rumwe nawe basanzwe baba Kinshasa, kuko byose byamaze kugaragara ko bishoboka. Nanone bimwe mu binyamakuru byatangiye gusesengura izi nkuru bivuga ko Tshisekedi ashobora kuba yagambaniwe na bamwe ba hafi ye batangiye imikoranire yeruye na mama 23, aho benshi bahira bavuga neza ko uyu mugabo ubu ntaho afite ho guhungira uretse kuba yajya mu gihugu cy'Ububiligi, dore ko ariho iyo ibibazo bimudugaritse ashobora guhungira nk'uko yagiye abigaragaza. Haragaragara uruvunganzoka rw'abaturage benshi cyane hafi yaharashwe ibi bisasu, ariko inzego z'umutekano zagerageje kubakumira. Bisa nk'aho abaturage bamwe na bamwe
bamwe ariko basa naho babyishimiye bitewe nuko Kinshasa bamwe ntabwo bari kuvuga rumwe n'umukuru w'igihugu, bemeza neza ko akomeje kubaryamira ndetse mu mwanzuro agenda afata, aho bavuga neza ko izi manda zose amaze kwiyamamaza bisa nkaho nta kintu kizima yagejeje ku ngabo ndetse yaba n'abaturage n'abasirikare be yakomeje kubashora mu ntambara. Ibi rero bigashimangirwa nuko abaturage batishimye ndetse bavuga neza ko batifuza ko yongera kubayobora, mu gihe we avuga neza ko akiri guhangana n'ibibazo by'intambara nabyo bamushinja ko byamunaniye gukemura kuko yatsinzwe akamburwa imijyi igiye itandukanye na AFC M23 kandi bakayimwambura mu bihe bitandukanye. Ibi rero nibyo bikomeje kugenda bishyira igitutu kuri Tshisekedi. Kuri ubu ngubu benshi bemeza neza ko yari yivuganywe ndetse bikemezwa ko ntaho bigiye isaha n'isaha ashobora kumvikana inkuru mbi i Kinshasa ituruka ku mukuru w'igihugu. Biravugwa neza ko M23 ikomeje imigambi yayo ndetse n'urugendo rwo kwerekeza i Kinshasa nk'uko byagiye bivugwa ndetse bigashyigikirwa n'umugaba mukuru w'izi ngabo za Alliance Fleuve Congo M23 ndetse General Emmanuel Nziramakenga uzwi nka General Sultani Makenga, wakomeje kugaragaza neza ko gahunda bafite ari ugukuraho iyi leta y'abaginga ndetse bakabikora mu gihe cyihuse cyane. Ibiturika biracyumvikana mu bice bitandukanye, yaba naho M23 yarekuye mu bice bya Minembwe na Mikenke, amadubu arakirwanaho ndetse bivugwa neza ko na M23 iri kubafasha guhangana n'ibitero bigamije kurimbura Minembwe. Ibi byose bimwe bavuga neza ko ariyo ntandaro yo kurakara ndetse bakagaragaza neza ko M23 icyo yakora cyose ubu ngubu cyahabwa agaciro bitewe n'ibyo ikomeje kugenda ikorerwa. Irapangwaho kuraswa umunsi ku munsi nayo ikagerageza kwirwanaho.